Kraljevinu Saudijsku Arabiju Republika Srbija vidi kao važnu i prijateljsku zemlju sa kojom želimo da unapređujemo i osnažujemo naše bilateralne odnose. Te mi je dodatno drago što sam danas imao mogućnost da tome dodatno i doprinesem zajedno sa svojim uvaženim kolegom. Nakon današnjeg razgovora osjećam se još ponosnijim činjenicom da smo potvrdili prijateljske odnose naše dve zemlje, ali i zajedničku spremnost da kroz aktivno jačanje političkog dijaloga šire otvorimo vrata i pružimo snažan doprinos daljoj saradnji, uspostavljajući, nadam se, praksu češćih susreta na visokom i najvišem nivou. Takođe sam siguran da nakon današnjih naših razgovora, sastanaka, ali i sastanaka koje ćemo imati u nastavku dana, Republiku Srbiju i Kraljevinu Saudijsku Arabiju čeka period intenzivnije i razvijenije saradnje. Takođe mogu da kažem da se nadamo i jednom danu i trenutku kada ćemo imati priliku i da svedočimo povišavanje nivoa diplomatskog prisustva Kraljevine Saudijske Arabije ovde u Republici Srbiji, odnosno u Beogradu, a posebno mi je drago što je ova poseta danas dobila i karakter zvanične, činjenicom da smo potpisali memorandum o saradnji naše dve diplomatske akademije. Takođe, mogu da kažem da sam u toku današnjeg sastanka svom uvaženom kolegi, princu Fejsalu bin Farhanu Al Saudu, preneo zainteresovanost Republike Srbije za intenziviranjem saradnje između naša dva ministarstva spoljnih poslova, odnosno praksom da održavamo trajnu komunikaciju koja u jednom trenutku može da preraste i u političke konsultacije. U veoma otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmotrili smo konkretne mogućnosti za uspostavljanje efikasnije saradnje, naročito kada je u pitanju oblast ekonomske saradnje po principu win-win, odnosno obostrane koristi. Nadamo se da će ova bilateralna ekonomska saradnja između Republike Srbije i Saudijske Arabije početi da dobija još više na intenzitetu, a naročito posle dogovora koje smo danas postigli. Mi smo veoma zainteresovani za unapređenje saradnje u oblasti poljoprivrede, turizma, informacionih tehnologija, ali svakako oblasti energetike. Za nas je ova poseta, mogu slobodno da kažem, vaše visočanstvo, od izuzetne važnosti. Kraljevina Saudijska Arabija je država koja beleži neverovatan progres u svome razvoju i gotovo da nema oblasti u kojoj taj razvoj ne dostiže, možemo slobodno reći, i svetski nivo. Razvojni plan koji je usvojila Kraljevina Saudijska Arabija na predlog njegovog veličanstva kronskog princa, dakle princa prestolonaslednika, o razvoju Kraljevine Saudijske Arabije do 2030. godine je nešto, mogu da kažem, jedinstveno što sam imao prilike i da čitam i da vidim i da se uverim u konkretne rezultate. To je jedna od najprogresivnijih država kada pričamo o državama članicama grupe G20, to je država koja ima veoma jasan plan da do 2030. bude među prvih 10 ekonomija sveta, da do 2050. godine bude u prvih 5 ekonomija sveta. Kao takva, ona je za svaku suverenu, ozbiljnu državu, a Republika Srbija takva jeste, i tekako poželjan i prijatelj, i partner, i saradnik. Takođe, potvrdili smo jasnu i nedvosmislenu podršku svim mirovnim naporima za rešavanje problema između Rusije i Ukrajine, jer, kao što možemo da vidimo, ovakva vrsta nemilih ili teških događaja ostavlja posledice po čitavo čovečanstvo. U nastavku naših današnjih susreta i razgovora koristit ću priliku i privilegiju da sa njegovim kraljevskim visočanstvom razgovaram i o drugim mnogobrojnim temama od našeg obostranog interesa. Čast nam je što ste danas u Beogradu i u Srbiji. Ovde ste bili na komemorativnom skupu povodom 60. godišnjice osnivanja Pokreta nesvrstanih zemalja u oktobru prošle godine. Nas dvojica smo se sreli
i u Njujorku u toku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i mogu da kažem da smo za 11 meseci sreli se 3 puta, što je dobra dinamika, uveren da treba da je očuvamo i da je unapredimo i da će ovakvi susreti, ovakve posete postati nešto što je karakteristika naših dobrih i prijateljskih odnosa. Još jednom hoću da vam poželim dobrodošlicu u Srbiju, da se ovde osjećate kao kod svoje kuće i da nam dolazite još mnogo u miru, blagostanju i da pravimo dobre stvari za naše dve države i za naša dva naroda. Izuzetno mi je zadovoljstvo što se ponovo ovdje nalazim u Republici Srbiji, što sam ovdje sa gospodinom ministrom Nikolom Selakovićem. Hvala vam na vašem gostoprimstvu. Ovim putem želim da potvrdim opredjeljenje Kraljevine Saudijske Arabije i da Kraljevina Saudijska Arabija zaista cijeni odluku Republike Srbije da podrži kandidaturu Kraljevine Saudijske Arabije da ugosti Expo 2030. Svakako razgovarali smo o svemu onome što ima za cilj da unaprijedi naše odnose na svim poljima između dva prijateljska naroda, dvije prijateljske zemlje. Ono što sam vidio od njegove ekscelencije gospodine predsjednika i mog kolege ministra spoljnih poslova, da je zaista postoji jedno veliko opredjeljenje da se unaprijede ovi odnosi i isto tako s naše strane postoji isto tako jako opredjeljenje. Treba da radimo na razmjenjivanju zvaničnih posjeta između dvije prijateljske zemlje na najvišim nivoima, da održimo kontakt kako bismo definisali prilike za unapređenje naše saradnje na svim nivoima. Želim također ovim putem da kažem da je izuzetno veliko povećanje obima trgovinske razmjene između Republike Srbije i Kraljevine Saudijske Arabije, koja je dostigla 88% u 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu. Također razgovarali smo o snabdevanju energijom. Svakako trebamo da radimo na inicijativama, projektima, investicijama. O svemu tome smo razgovarali na našem sastanku. Također, kriza između Ukrajine i Rusije bila je tema našeg razgovora. Mi podržavamo sve napore koji idu u pravcu rješavanja ove krize mirnim putem i kako bi se umanjile sve negativne posljedice po ekonomiju u svijetu. Također potvrdili smo važnost koordiniranja između dvije zemlje na putu unapređenja stabilnosti u svijetu. Znači, Vaša ekscelencija, gospodine ministre, želim da kažem da se mi radimo budućoj saradnji sa vama na polju jačanja bilateralnih odnosa.